Rad na nacionalnoj inventuri šuma i na poboljšanoj metodologiji planiranja gazdovanja šumama sprovodi se u okviru projekta Razvoj šumarstva u Crnoj Gori, FODEMO projekta faze 2, koji zajednički finansiraju Vlada Crne Gore i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga. Nakon usvajanja nacionalne šumarske politike i rada na novom zakonu o šumama, aktivnosti na nacionalnoj inventuri šuma i radu na poboljšanoj metodologiji planiranju šumarstvu obilježit će rad državnih institucija u šumarstvu i predstavljaće osnovu za dalju reformu šumarskog sektora u Crnoj Gori i izrade nacionalnog šumarskog programa. Cilj nacionalne inventure šuma je prikupljanje informacija o stanju, prostornom rasporedu, strukturnim karakteristikama, iskorišćenosti i promjenama šumskog fonda. Inventura, pored osnova za planiranje, ima i kontrolnu funkciju, a pruža i mogućnost pouzdanijeg makroekonomskog planiranja. Rad na nacionalnoj inventuri šuma započeo je početkom 2009. godine kroz saradnju eksperata FODEMO projekta sa jedinicom za monitoring Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravom za šume. Obezbijeđen je dio opreme i softvera, angažovan je međunarodni savjetnički tim za rad na definisanju metodologije. Lokalni šumarski stručnjaci su obučeni za prikupljanje podataka sa terena u toku pilot studije. Most importantly, work on the National Forest Inventory and on forest management planning is stimulating the strengthening of administrative and technical capacities in the forest sector so that it can work independently in the future. Prethodni model planiranja gazdovanja šumama nije garantovao da će planirane intervencije biti isprovedene na terenu. Ključni razlozi za neefikasnost tog modela su nedovoljna saradnja između planera i osoblja koje planove primjenjuje na terenu, loše definisane odgovornosti za pripremu, odobravanje i sprovođenje planova i nerijetko suprotstavljeni interesi korisnika šuma i organa uprave. The new method is a proposal which takes into account that the forest engineer should closely work together with the planner himself so that there is a mutual understanding of what is planned and what needs to be implemented. Ključ uspjeha je u osiguravanju da lokalni šumarski stručnjaci razumiju novi model planiranja kao i svoje nove odgovornosti. Interaktivni pristup podrazumijeva objedinjavanje odgovornosti na planiranju gazdovanja šumama i sprovođenju planova na terenu. Na ovaj način lokalni šumarski stručnjaci dobijaju značajno veću ulogu i mogućnost da u potpunosti iskoriste svoje stečeno znanje i iskustvo. Uz podršku FODEMO projekta do kraja 2010. godine novi metod planiranja gazdovanja šumama će biti finalizovan i odobren za primjenu širom zemlje od strane ministarstva. FODEMO projekat stavit će dodatni akcenat na obuku cjelokupnog osoblja koje će u svom radu koristiti nove procedure i instrumente. Sljedeći presudni korak je da se poboljša operativno planiranje i da šumarska inspekcija pažljivo nadgleda implementaciju planova kako bi se osiguralo njihovo sprovođenje. Ovo je izazov na koji stručna lica u šumarskom sektoru Crne Gore sada moraju biti spremna da odgovore.